Naum Muki Mudra ili zatvaranje 9 kapija. Sedite u udoban meditativni položaj, opustite celo telo, joga disanje, osjećate kako se dah i svest polako podižu od Muladhara čakre do Sahasrare. Koncentrišite se redom nekoliko sekundi na svaku čakru. Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddhi, Ajna, Bindu, Sahasrara. Kontraindikacija kod ove tehnike je depresija. I sada uradite Yoni mudru. Zatvorite uši, oči, nos i usta. Udahnite duboko, joga disanje. Zadržite dah i uradite Mula Bandhu, Ashwini mudru, Vajroli mudru, odnosno kod ženskog bola se to zove Sahajoli. Koncentrišite se na Sahasraru dok zadržavate dah unutra. Zadržite dah koliko god možete, ali bez naprezanja. Izlazite iz položaja na taj način što prvo opustite Mula Bandhu, Ashwini, Vajroli, odnosno Sahajoli. Oslobodite pritisak na nozdrve i polako izdahnite. Ruke vam ostaju na istom mestu i vrlo blag pritisak na nozdrve. Svesnost zadržavate na Sahasrari. Na kraju izdaha opustite se nekoliko sekundi, a zatim ponovite ceo postupak. Dva uha, dva oka, dve nozdrve, usta, anus i urinarni trakt se smatraju za, odnosno urinarni prolaz se smatraju za 9 kapija u hramu tela. Zatvarajući ove kapije i povlačeći unutra, čovek je u stanju da prodre kroz 10. kapiju na vrhu glave, Sahasrara, koja je poznata kao kapija Brahme, odnosno više svesti. Slične efekte ima kao i Yoni mudra, s tim što Yoni mudra tehnika za nada jogu, jogu zvuka.